Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Padaw, nabilang mo numano di kwartata. Ay na, kasano ko mabilang ka kit nagadaw. Ay kat insel-sel mulat takuman ijay lakasa. Bilangam no kayat mo. Masaduta. O, naikan. Nagadunto mga mingkit ti kwartata. Sobra. Di mo pa'y kayat. Makao mamagayam no aduunay ti kwarta. Tuyang. Iso nga rod nga ibagbagak at tumulong ta dito'y barangay. Tanay, ado ti awanan. Gapo da ito'y pandemya. Ibagbagak pa ilaang dayta idikin ka. Ang di mo mo't kayat. Oo, kano si katimade. Kasano ko matumulong ta? Alaman. No kaya't yung titumulong, agi-donate kayo. Anya nga iti donate may. Mabalin nyo matag-donate iti bagas, tado at talaga ti kabaranggayan tayong agkasapulan. Aywan anya. Na duma-duma awagas ti panagtulong. Kastoy nga mahin, maray. Aduuna yung ti kwarta may kinibadong kaw. Amumi day ta. Aglup-lupyas jay lakasa may. Saan mi pa yun amabilang gapo iti kinaaduna? Iso at tumulong kayo nga rod Gagawad ko na. Nay, apay kwarag. Apayakas naladingit ka kwaraw. Apay, binasted na kamanan tay ar-armam abalasang. Saan? Apay nga rod analadingit ka. Awan nga min bugong may kiniangkal ka, naibaws. Unay mo daytan. Gumatang ka na. 30 laang matimay sa abutay. Awan igatang may. Nairanapay nga min ngawan ni Antikabanang. Ay! Unay mo day pa nagkatawa mo, marituyang. Anyat ka katawam. Ni kwarog man. Anya, matan ni Nana Tuyang. Awan lang arod bugong min kiniangkal ka, katawaan nakpay. Tulungan kan Ha? Ay, huwag gayam marituyang. Gaputa kayat mo ti tumulong. Dayto yan ti gundaway mo at tumulong. Un maray, napanunot ko dayta. Kasano ang matulungan nak, Nana Tuyang? Ay! Ay, kwaraw. Siguro gumatang itimay sa abo ti abuggoong kat itidnakan ka. Saan ka day marituyang? Uy, umayat ano kasta? Mabitlaan. Agawid akpay atag, subli akmatlaan. Ha? Nay, mapan na siguro alaan ti igatang mo iti buggoong kwaraw. Isong nga urahe maun. Ha? Ay, wain Nana Tuyang. Urayin ka. Urayan nak dito'y tersina ni Marikwana nga. Wain, urayin ka. Tumulong akaw, bada. Sino titulungam? Ni kwaraw. Daytapay mo tachiptano, titulungam. Ay, ayan jay bugungan. Ada dita. Apay abirokim kanya. Aha. Ay, dayto'y gayam. Nabiro ka kaun. Sigay, inakaw. Sige, tulungam amin dagiti agkasapulan nakabaranggayan tayaw. Kunakon kat ngagsubliadagos ni Nana Tuyang. Sigurado kwaraw. Gumulpi ti sa nga karton abuggoong para kan ka. Ha? Sa nga kartaw? Uy, nagadungay. Nuwan, ado ti kwartada. Aglup-lupyas ka no tay lakasada. Kwaraw! Adto yan, ti itulong kukun ka. Ha? Oh, anya maray. Ikarton kon tay gulpi abuggoong. Nagtal na ka man dita, maray. Diskartik dayto. Aw, dayto yun titulong kukun ka, kwaraw. Ha?
Daytoy tinapan mo inalay di balayaw, abugoaw. Wen, saan mi ngamin ibus day ta sa nga butilya kag Dandanin maibaws. mabalin pa ay. Na, kunaklano igatanga mon. Ala umong kwarog. Kurang pay daytoy pagbugong, may itilutuak apapaya kan marunggay. Umanay daytan. Anyamat daytan ngay. Ay, agore ka. Marikwanag. Apay, At bulpin mo dita. Bulude man. anwam. Basta ikanak. Kan padawatan nakmeten iti basit apapay. Kas lagi lista ka. Dahito ti bulpen kan papel. Kwaraw. Sakbay nga iyawat ko kan kada ito i-donate ko abugoaw. Isurat ta dito'y papel te donated by Mr. Badong and Mrs. Tuyang Kaburlisan na! Nya. Aw, Badong, timulong akaw. Sika, awan pa'y natulungam. Di na man kantsawan na kasta, Tuyang. Kay, ay na, nagragsak gayam nga agpaiso ti tumulong iti pada a tao. Asino ko matitinulungan? Ningarod kwa raw, nangidonate kwa na iti bugoong. Angam di ka madanagan. Tadain surat mi iti papel a donated by Jay Inted ko. Amaw, nagan mo man langan, tinsurat mo ijay. Di nakmanin raman. Anya saan? Kastoy Jay insurat ko. Donated by Mr. Badong and Mrs. Tuyang Kaburlisan. Inyon onam tinagan kaw. Una, Kunak ano, di mo manin raman, tinagan kaw. mabalingkit din asaan. Kitpatpat gan ka nga asawa. Kitisumay. Iso asika, tumulong ka magtang. Papanamparay. Ay, mapanak ay di barangay hall. Ha? Unay mo day tabok mo, paray. Na, Nakasugar-gar bay. mumbet tayo paray. Agrig-rig atak ita a pandemya. Kaya't mau, tatulungan ka. Tulungan na. Uy na, namnusan na sugar-gar day tabok mau. Ay, sige man nga ron paray. Mabalay nga guray ka. Ay, darasam di nakpagurayan iti nabayag tanay. Ada sesyon may. Wayne, mabitlaing. Tay gatangan ka, iti pumada. Di ta tersina ni Mari Kwanang. Mabitlaing, paray. Pumada nga man, Maray. Itay, Pumada. Mano ti maysa? adda saglalaka, addamat sagningina. Yay laing saglala ka. Para laing may kinikumpare nga inteng. Ay, saan nga usar ni Kapitan iti saglalaka? Nagkunamay. Kano tay sagningin at igat-gatangan na pumada. Ikan nakiden, di saglala ka. Dos laang ti maysa. Mabalay na piso laing, Maray. Naa! Si kapay mat nga ado ti kwarta na tagtawar. Dos laang. Fixed price day jayan. Di mon tawaran. Sige man langay. Ikan na kaon. Tanay, agur-uray ni kumpare ijay. Anto yan, paray. Yay, donate ko, apumadakin ka. Ay, manuti kumparek akasta. Lino katakon, paray. Ta kayat kaw, asyak matan ti mangikabel, itabok mau. Una yan. Ay na, una yan. Nasing peta gayan, paray. Ay, sige man paray. Ikabel mo ti pumada iti buko. Ay, kitwa na, paray. Ay, aguray ka. Ha? Apay? Da klasit pumada day tangay. Ay na, dyan nangina da ito'y, paray. Aw! Ay, Relax ka lang, paray. nagulimbak kayo. Tarugyan tayo, desisyon tayo. Di nakasabit di taulom, kapitan. Niyado nakasabit ang ulo ni Kapitan. Apa, di kaya gulimbak ayagi, narasaas kayo. Ay, mabitlaang kakadwa. At dayara sa asko kan ni Kapitan. Ay, Kapitan. Anya day ta nakasabit di ta ulam. Adaya. Nakasurat mati donated by Mr. and Mrs. Kaburlisan. Ada? Di ta inikat ko. Na. Apa, kastoy day ta. Si Kaman, Kapitan. Na, agure ka.
pumada mo tiing kabil ni pare badong itay. At dagayam impigkat na apapil. Ay, alwadam a kapitan. Sagdudos a pumada day ta impumada na ken ka. Yay! Langkain. Nagaduti maururot a buok mau. Ay, madi at talaga no nalakati usarak a pumada. Talaga amot ngamin namatay. Nagkunang amin kan ka nga gusar ka itinalaka a pumata. Intunit ni pare badong. Ay saos, at na makalbukang ka. Luko na dya tao Ha! Hindi mat na minsan ngal daw. Nag-donate mat ni nanatuyang itibog ko aw. Di may ibusain. Sana sinuratan itinagdakil a donated by. Kasta tinaramid kanyak ni pare badong. Ay, sana nasayati ugali na kita nga agasawa nga agi-donate. Timulong akbetay. Apay si Kalang. Asinaw ti tinulungam. Ni kumpare ngayon teng. Day tati panpanakil mo. Ha? Mapanak pa'y mangkita iti tulunga. 2 taon ti matulunga. Sika, may sapay laeng. Makipinpin na aduwa kaya. Ay siya, kayat ko ti adaw. Pinaduan. Sige, pinaduan. Kakaiso na nga dupay laeng ti kwartata. Isu, mate. Isu agastusa ma. Aglop-lopyas pa lang yung lakasa. Marituyang. Kasla daw urayam di tasango ti tersenak Talaga nga adda maray. Asinaw. Jay man tulungak a tao. Di mo't lalo maabasan. Apay-pay lang aguray ka iti tulungam. Siya kun ati tulungam. Anya nga'y kumati maitulong ko kan ka. Si Kaman. Saan ka mo't amatulungan nga agbirok iti asawam? Ay, aguray ka. Anya nga tanga agpayso ay ati maitulong ko kan ka, maray. Aha? Nay, Eh? apay nga ron nakitaan nakiti up and down. Kita nga raw no anya ti maitulong ko kan ka. Imposible ang awan. Aha! Amukaw maray. Kasapulam ti baro apalda. Nay, kasano nga maum? Nagdaanan day tapaldam. Day tamot laaday tanti susuot mo. Nagdaanan. Daytoy nga min ti paborito ka palda. Sabong-sabungan analabaga. Paborito nga ro daytoy, nalabaga. Nungay addalaok na abulong di sabong-sabungan. Kaya't ma, Ay may mayat manen hey, mala, mabiit lang nga raw. Tainak alaan di itad kukan ka apalda, maray. Donated by Mrs. Tuyang Kaburlisan. Anya? Di ka man nagtagtagari di ta si kabadong. Tasursuratak daytoy i-donate ko apaldakin ni Marik Aquanang. Isardeng mo tagsurat tuyang. Na, tapay, Apay ang Mrs. Tuyang lang, ti surat mo. at idug nga rod unay no isurat ko pa'y tinagan mo. Irisam day tayo surat mo. Inayon mo tinagan ka. Managing bubukod ka launay, Mike. Dito'y mismo apalda tinang isurata kaon. Irisam ko na. Wunan, unay kalakit din. Kaya't mulat nga ekstra tanagan mo. Aray! Ay! Adtuyan ti i-donate mi ken ni badung ko apalda. Nay, medyo nabayag ka Maray. Dayjay man abadong, insurat ko pa'y ngaming tinagan na. Ha? Oh, apay maray. Ay, mayat ko man dahito in-donate mo apalda. Hingam, apay ngay nga da nakasurat dito'y gayadan na. Ay wun maray, pasensyakan, ta inires ko pa'y ngaming di imunaan na isurat anagan ka. Ta inayon ko tinagan ni badungkaw. Sapay nagdakkel dagiti nagan yaw. Wun mo ta, tapno makita dagiti tao nga in-donate mi day tapalda. Ay, kasla mabainak samot na mangusar. Nay, anya ngay kumati kabain ma. Nagdakkel mo tinagan nyo dito'y.
Nagala sa kita ay. Ay, agtal na ka ba daw? Siyak ti makisarita kini kapitan. Di mo manan ipilit ti kayat mo ah. Heh, siyak ti lalakay. Isu siyak ti rumbang nga masuraw. Ay, sa kayo gaya, marituyang, kain pare ba daw? Ngamen paray. Ay, kwa, siyak tagsaaw ba daw? Kapitan, Ay, agtal na ka man. sikat agtal na. Aga pa kayo dito isang wanak, wanaw? Sikan tumot ngamen. Si kamanlangan marituyang. Wun ata ladies first. Isumat, Kastoy, kapitan. anya. Tangay adaw, tinatulungan mi at tao dito ikabildatan. Adon aya? Adumutan kapitan. Ni Kwarog, Sika, ni Marikwanang. Siya ka, ti mangitulaw. Nagsaritaan may kanituyang kaw. Arumbang laang, ngayaramidan na kami ti istatwa may. Anya? Dita ko masangwanan ti barangay hall ti pakaipatakderan ti istatwami kinibadong ka. Taadon tinatulungan may. Di naka-holding hands kamay, kapitan. Ay, jak kaya ti holding hands tuyang. Na, apay adi mo kaya kat nagtungtungan tan ti holding hands. Badang latang arudan, ti gamanta. Ay, ispada mo't kanya. Ha? Takas laglablaban ta. Oh, kayat ma? Tal na kayo man, adwa. Talo kami la natulungan nyo. Kasta tikid dawan nyo. Estatwa. Kita man paray. Naibusan ti buok ko. Gaputi indunit mo apumada. Analaka. Ayway. Nga, Nagdunit kayo. Sana masapol. Nagpabigbig kayo. Ay, kayat mo asawan, kapitan. Saan kami pa'y ngarod ang mabalin nga agpaaramid iti istatwa, ma? Awan ti agpaaramid iti estatwa. ha? Tulungan nyo. Nagiti agkasapulan. Saan laada kami at talo? Ay, unahikit din tatabadong ken nanatoyang. Takayat yu lagayam ti lumatak, iso at tumultulong kayo. Tipod no at tumulong, nasken ang naimpuswan, saan apakabigbigan. Ala, sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken na ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.